Amen and amen. Waze wathi bazalwane asamben somdumisa asamben somdumisa asamben somdumisa. Amen. Bazalwane siyambonga kakhulu uNkulunkulu sesifundile izifundo namhlanje nanzambama. We have just read from the Psalms, Psalm 69 from verse 1 to the end, and then the book of the prophet Isaiah chapter 11 from verse 10 to 16. Then we also read from the book, or rather the Gospel according to St. Luke chapter 1 verse 26 to 38. Let us pray. God Almighty, our Heavenly Father, we thank you once again for this wonderful moment. Speak to us, Lord. We are here and we are your servants. We listen to you. Oh Jesus, we pray. Amen. Bangwele, angisho lokuthi itolo sifundile ukuthi lencwadi yemvangeli Luke yencwadi leyiqukethe into archaeologically longahamba uye kuyotibona kwekuthi nathi tikhona letinye bantu bagibela tindiza nawe again baya kaIsrael bafuna kuyobona lithuna la Jesu bafuna kuyobona iNazareth bawubona kuphi bakhanze ukuthi nangembala ikhona into lenjalo. So look as a doctor and as a learned somebody, especially on the field of medication. Umuntu lothi nakakunika lo muthi akunike umuthi lekade ukuthi lo muthi lo kunento lo tafike uyende empilweni yakho. So ke ufuna awuqwaningisise kahle kwekuthi angakuniki into le tafike ikubangele ama complications empilweni yakho. Over and above into yaluka into yasengatini into yasempilweni ngoba nasikhuluma ngama drips sikhuluma ngamaphilisi sikhuluma ngani into dabodokotela letifuna tingene engatini. So the gospel of Luke is a gospel lelifuna lingene engatini lingene empilweni limphilise umuntu. Ngalamanye amagama ma silifunda lelivi la nkulunkulu Luke liletha impilo kithi. Lamhlake bazalwane uyaqhubeka Luke itolo mthite it is for the people of the village, it is for the people on the street, the gospel of Luke. And namuhla sisaqhubeka bazalwane siyambona ukuthi uyaveta uthi ku verse 26 uthi ngenyanga yesithupha Elizabeth athethwele uNkulunkulu wathumela ingelosi Gabriel edolobheni laseGalile lelithiwa iNazareth. And lana ufika uyabika Gabriel kuZachariah uyahamba ubuyela emuva kuNkulunkulu ngoba bekathunywa uNkulunkulu ingelosi yaNkulunkulu Gabriel yabuyela emuva kuNkulunkulu sayibuyela kuNkulunkulu. After 6 months uNkulunkulu waphinde wayithuma ingelosi nyalo uyithuma kubani uyithuma entombadaneni lekuphi lelapha eGalile edolobheni lelithiwa iNazareth. Le Nazareth lena kwekuqala imentionwa la ku-New Testament. Ayizange sayike imentionwe ku-Old Testament, ayizange sayike imentionwe kubo Josephus, the church historians, and nakulabanye labake bakhuluma ngayo iNazareth beyingakake yashiwo. If there is something remarkable about Nazareth is that it was the unknowingly remarkable of it. Lo ukuthi jena bengatiwa kwaku remarkable ukuthi nje akwatiwa ukuthi yini yona le Nazareth, but lokungatiwa kwayo akusho ukuthi ayisi remarkable ngoba uNkulunkulu uthumela ingelosi yakhe edolobheni laseGalile laphayana eNazareth. So ke lokhu kuqala lana ke sesiyayibona iNazareth yenaba le Nazareth leyibitwa namuhla Jesu angakafiki emhlabeni kwekuthi ingelosi ayiyeke kule ntombi lelapha kule dolobha laseNazareth. Le Nazareth lena sitayibona Jesu nasekahambe emhlabeni noma
nasekahamba emhlabeni namuhla iyamenyetelwa noma kuyomenyetelwa eNazareth ekugcineni iNazareth kwabhalwa la wathiwa Jesus of Nazareth, King of the Jews. La ngenhla kwathiwa lo muntu lo wedolobha laseNazareth uyinkosi yabaJuda. So lo remarkable kweNazareth kwaba part and parcel yale mpilo yaJesu kusukelwa kwathi umenyetelwa ukuthi utotalwa kuze kuyofika ekufeni kwakhe. Number 2, lapha sibona ingelosi yaNkulunkulu itakutomemetela kubantu lasebakhulile labashada bendlulelwa isikhathi sekubeleka noma kuba nebantwana sebazame bakhathala likhehla nesalukwathi sakhona. Ithi le ngelosi utobujabula yeZakaraya ngoba uNkulunkulu ukhona la takwentela wona. Uthi Zakaraya, hayibo sengimdala kangaka mina nemntwana mdala kangaka kungabe kusaba khona leyo nto efana naleyo. Ingelosi yamvala umlomo iyasuka yabuyela emazulwini iyabuya manje itakhuluma the same message nalapha kulo ntombi lo. Nawufunda verse 28 wa chapter 1 uthi ingelosi yeta kuye yafika yathi sikhulakile wena lobusekile inkosi inawo. Yamangalisa Maria lendlela ingelosi leyakhulekela ngayo kuye ukuthi yini le. Uma ngabe sifunda umlando labanye labawubhala ngomlando bathi Mary bakalaphana ku-age ya 13 kuya ku-15, labanye ke babuye bathi hayi bekalapha 15 kuya ku-20. Uyabona nje leyo nto leyo lenjengaleyo. And then ngeseHebrew in the Old Testament, Hebrew, because the Old Testament isource yayo ithathelwa kuSebheru. A virgin is someone who is not yet married, not to say someone who has not conducted somebody in a sexual intimacy, but is someone who is not married. Ungaba nebantwana ubenjani as long as ungakashadi, you are a virgin. But in the Greek, in the New Testament, a virgin is someone longakake wathinva, longakake waba ne-sexual intimacy nemuntu wesilisa. So ke lana ke sithola ukuthi Maria yintombazane lebekake yahlangana nemuntu wesilisa, but angimathi noma bekafundzileni kodwa siyathola ukuthi uyakwati lokho ukuthi lento leyo yenteka uma ngabe umuntu sekahlangene nendoda. Kungako athi lapho verse 34 Maria wase uthi engelosini, kepha lokho kungenteka kanjani ngingakahlangani nendoda? Ngoba ingelosi yaseyikhulume nawo emagamananga lathi utawukhulelwa utale indodana uyathela ibito uthi nguJesu, uyawuba mkhulu abitwa ngokuthi uyindodana yaNkulunkulu lo sethiwa konke. uNkulunkulu inkosi iyawumnika isihlalo sebukhosi sakhokho wakhe Davide. Uyakuba inkosi yetitulwane Jakobe nini umbuso wakhe ungeke ube nesiphetho. Lana lenye into lokufuna sinako ukuthi nasekakhula ukuthi wena lobuzisekile asathi buka Maria ukuthi hawu usho ukuthini. Then quickly ifocus yasuka kuMaria yaya kuloko ngibona ingelosi ikutele yaya endodsaneni yaNkulunkulu. Uyabona into nemqoka empilweni nakuto tonke into lesitendabo kumqoka ukuthi quickly ifocus ikhweshe kithi ibuyele la ifanele khona iye kuJesu. Uyabona kunaletinye indzawo lesesithanze, uyabona kusayofundwa especially the gospel of Jesus Christ mbekuse ngayo ifocus ithi ayibe ku-gospel. Mina ke ngize ngithanze kakhulu ebandleni kwekuthi liyaphakanyiswa kusho ukuthi lokuphakeme lokungona kubitathi sikubheke is the gospel of Jesus Christ. Akusimine akusingami noma sekufika kumenyetelwa kuthiwa lalela indzaba letimnanzi ngekumenyetelwa nguLuka longcwele nguMateyu longcwele ngubani longcwele akusingawe. The focus is shifted dramatically and quickly to stay where it's supposed to be. Labanye ke
leBhayibheli lihlala e-altar. Uma bese kuyofundwa lithathwa e-altar, lithathwa ngamasefa, bantwana labancane behle nalo liye lapha la liyofundelwa khona. Lifike lifundwe lokho ukuthi the focus is not kumfundisi. The focus is ngeke bantwana into lengathi kumbe babukeleka phansi banganakeki, kodwa ithi focus ayibe sencwadini lenkwele. So ke bazalwane, lapha ifocus yase iyakhwesha kuMary ibuya kulomntwana ukuthi uthi awukhulelwa. Lento ayitaba ntombalo enkwele emandla kaNkulunkulu abe sethi wakho inkosi yasezulwini isibekele letinto titakwenteka lapha kuwe. Amen. Lana kunetinto leti ngithinda ukuthi ngishilo ngathi laba sebadzala bashadile betama kwaze kwafika isigaba la khona sebemukela khona ukuthi umntwana siyophinde sibe naye, kodwa kuthiwa nyalo ba 6 months Elizabeth is 6 months pregnant. Uyafika kutotshelwa Mary, kutotshelwa tindzaba letimnandi tekwayo ukuthi uthoba nemntwana naye. Uthi ke Mary kutakwenteka kanjani at my age and I'm not yet married, I'm just engaged or I'm betrothed to this man. Uthi ithi ke ingelosi ngamandla kaNkulunkulu langalata kusibekela wena Maria kwenteke letinto leti. Endikelana lenye into lemfuna ukuthi sibuke singayindluli nje kalula. Kwekuthi naZakaraya ube nembuto lokucisha ufana nalona. Kwekuthi hayibo kuyakwenteka kanjani sesikhulile. NaMaria uba nembuto lokuthi kutakwenteka kanjani. Kanti amazulu ayakhetha yini? Kanti uNkulunkulu uyakhetha yini? Kuthi singakhuluma into yinye sibabili, kodwa lo amvala umlomo, lo angamvala umlomo. Wenta njani uNkulunkulu? Liqiniso nalo. uNkulunkulu searches the heart. Where is the heart asking the question out of belief or unbelief? Uma ngabe ubuka le ndoda yazayikhathatheka kuze ihambeliki endleleni yayo, and le nhlitho yakhe bese ingenako ukukholwa, beyingasayibhekanga leyo nto leyo ukuthi ingake yenteke kuye. Nala Maria uma ngabe kufika letindzaba leti watemukela ngekukholwa, kodwa wabuta umbuto noma sekawubuta akawubuti ngekungakholwa, ubuta ume kuma-grounds ekholwa. So lokhu ngilokunye lokufuna siqaphele bazalwane ukuthi our God searches the heart. Uthi Isaiah lona lotabo akanakwehlulela ngekubona ngemehlo, akanakwehlulela ngekufa latshelwa ngakona, kodwa uyawehlulela ema-motives enhlitiyo. Yinto lena lengentiwa bangaba khona bommagistrate, abe khona emajaji they listen, emajaji abuka amazibiti, kodwa uNkulunkulu ubuka inhlitiyo. Uthi ke uNkulunkulu mangabuka inhlitiyo yaZakaraya uyikhanda kayikholwa umzipho umlomo, nakabuka inhlitiyo yaMary uyikhanda iyakholwa. Bakhuluma amagama amanye kodwa umehluko uleke usose. Are you asking it because of unbelief or belief? So nokunye lokho lokufuna sikunotice ukuthi masingabe uNkulunkulu akhuluma tintfo siresponda ngekholwa yini noma cha. Lokunye lokulandzelako le ntombazane le irelaya ekukholweni, ithi akwenteke kimi njengekusho kwenkosi. Ithi ke le ngelosi uNkulunkulu akahlulwa ngilutho. Verse 37, le ntombi yavumela uNkulunkulu yathi akwenteke kimi njengoba inkosi seyishilo. Kumqoka bazalwane ukuthi la magama aMaria ekukholwa, la magama aMaria, le conviction yaMaria. Verse 38, ngiyinceku yenkosi, angisiwa nomunye umuntu, kodwa I am the product, I am the workmanship of his hands. Angisiwami ngoNkulunkulu, akwenteke kimi lokho njengoba sewushito. Yase iyamshiya iyahamba ingelosi yenkosi. Bazalwane, ngifuna kujake emaphethelweni la kunento lengihluphayo lokuthi lana lo ntombazane Maria wathwala lihlazo impilo yakhe yonke. Le nto lena ikhulunywe ingelosi, bakhuluma bobabili
itolo ngibekisile lapha ngemfundisi Zungu noSesteke umnakethu kwekuthi umnakethu lomdala uthi umnakethu lomdala uma ngabe ukhona umsebenzi lotokwentiwa lonemandla uNkulunkulu uyabakhweshisa abantu afuna nibe nobabili naNkulunkulu ngase ngiyabekisa ngathi ngisho nasekhaya makoti nasekaneketile washada kwenziwa tonke tinto timfanelo takho nabantu bethu ababhiyoza bahla kwashithosa kwenziwani uma ngabe sefuna ukukhulunywa indaba le-strong lekusho ukuthi nyalo kufuna ukuthi kufike umntwana la sayifuna bona bobabili ayisebefuni abanye abantu kanjalo uNkulunkulu uma ngabe adila nawe uNkulunkulu ufuna wena naye ufuna wena nelivi lakhe ukuthi umuve ukuthi uthi ufonani uNkulunkulu ithi ke le ntombi akwenteke kimi njengekusho kwayo inkosi yasemazulwini bazalwane kumqoka ukuthi simvumele uNkulunkulu ente mathande empilweni yethu unakasho lamagama la kaMaria ngive kuhlengetela tinyembeti ngekhathi uyathi bazalwane le ntombazane lena has to carry a shame and embarrassment, has to carry inhlamba ngize ngavula lapha kwaHubo 69 verse 7 uthi ngobe ngethwele lihlazo ngenxa yakho uzobami sebumbhonyo ngemahloni abesathi verse 10 ngakhala umphefumulo wami ngazi kwaba yinhlamba laba ngithuka ngayo uyathi kukhona uke wethuka ngetinhlamba kukhulunywa inqumbi yatinto ngawe ngenxa yaKristu kungenteka bakwethukile kungenteka bakhuluma inhlamba kuwe kodwa ngenxa yaKristu yimele leyo nhlamba lebathuka ngayo ngoba uthwele into kaNkulunkulu lo ntombazane Maria wethuka kwathiwa uthole wayolala ngaphandle labanye bathulelele lisotsha kunengo kwashiwo ngaMaria kodwa Maria wakhumbula ukuthi ngiyinceku yenkosi akwenteke kimi njengekusho kwakho. Let us pray. Baba lolungile sesibongile Nkosi enzambama sibonga livi lakho lingemandla uNkulunkulu lilungile lesinye isikhathi Nkosi netinvo lesihamba namhlabeni athi understand ngomuntu labanye Nkosi nabasibona sihamba kule ndlela bete netinhlamba batawusethuka labanengi Nkosi sathana basebenzisa kuphonza tingime kuphonza uNkulunkulu onamandla onke tinvo limata timpilo tethu my God and my Father kodwa wena uNkulunkulu ithi le ntombi noma ngabe kuphonswa abantu noma ngabe kwanta amadimoni noma ngabe kwanta kodwa ngithi namuhla akwenteke kimi njengekusho kwenkosi babe ngithi noma ngabe basetibhedlela noma ngabe basematilongweni noma ngabe unemployment noma ngabe bakuphi labakhona khona la khona Nkosi babhekene netimo tabo khona ngithi let it be oh my God akwenteke njengekusho kwakho Nkosi thatha Nkosi ludumo lwakho egameni elihle leNkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade amen. And the blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit will remain with us all now and forevermore. Amen. Be blessed bantwana bekhaya uyanithanda uNkulunkulu simo sakho usibhekile uyabona uNkulunkulu and uNkulunkulu ukhonela ukukhulula kule simo lobhekene nazo. Be blessed. Amen and amen. Babelolungile sesibongile Nkosi egameni likaJesu sibonga Nkosi kusibutha